Tala valava i nei foi vaenga o telefou o le siufonga o le longmua. Ua talia le whaamasonga maulunga I Wellington le talo sanga le loia mo le au ainga o le li o Tom Phillips le ana maliu I se taua I ngā whana ma leo leo I le tai hao le songa fua nafi I le nuu eingo o Marokopa. O le whalawelawe pei o na silasila o mai mo I ai le TV no po na maliu ai le li le nei o Tom Phillips ai manua tinga ina ai se tasi o li leo leo le o lo o tinga ina nei le whale maitele I Waikato. E pei ona si fia o le tangata ua maliu ua lata nei I le whātau sanga talu o na alu ma awela na whanau la I te to tolu I le tonga vao ona o lona le fia I se whaai unga mai le whaamasnonga I se mata upu whaale ainga I le vao ia ma lona to o lua. O le anganga o le talo sanga ua talia nei le whaamasnonga e tau fia ai le au whaasara lau a whapea le ofisa o leo leo ma le mtanga aluenga le oranga tamaniki mai le whaasara lawina whaalau I tele o le au irilinga o nisi vaenga o le nei mata upu e fast fu ma le valu I tu la le umi le o whaamanuai I a lea polo inga le whaamsinonga I le taimi nei. Ua te ena I le societe o whaia onga wa onga maulunga le Post-Primary Teachers Association po le PPTA I a le alpha mo le sitanga o tutongi o whaia onga o loo vea masui awai o lea whaala poto potonga. O le mataupu winga I sitanga fau o tutongi sa whapena fo I ona fili I ai le societe o whaia onga moa onga laiti po primary teachers o le whaala potonga o le NZEI pe la tu titalia pe le ai. O le ofa faule nei mo whaia onga o le PPTA e awhi ai si tanga o tutongi e whaia ua wai e lua ma le afa pasene, ma le lua tesi ma le tasi pasene, I le tonu o tausanga e lua o luma nei mo whaia onga ia o lo au pito I maua runga le fua o la tau tutongi. E whaatusa lea ofa I le ofa sa tu ina mai mua le malo e ta tasi pasene e si tanga I le tausanga I le tolu tausanga o luma nei. Ai o isi whaia onga o le ala tau maua si tanga e ta iafe tolu se lauta la, ma le afe lua se lauta la, e fua I le lua te si fitu 5% anga iatu I le 4% pe a uma le lua tausanga e whaata tau I le maurunga o la tu tongi o lo o iai, ai ese ai si tanga masani wha le tausanga o mea tau tu tongi. Whailo mai el pele stene o le PPTA o Chris Abercrombie o le stofi nei e palota ai sui a wairo societe pe talia I a le ofa pele ai. O oma o na whaadia mai le te fono o le komisi o pulenga o ngā ruenga le malo se Brian Roach o le ofa o tu inatu I le vasenga o whaia onga mo la taututongi o se ofa le lei matala whengai. E onos full tolu la fa inga o ni ngā ruenga o le a whaamuta I le tonu o le pulenga o le ai o Wellington le Wellington City Council a to ai maniswinga te tele o fua e whaia mo ngā ruenga a isi tangata e to tele I le tonu o le lava pulenga. Whailo mai le societe o tangata whai ngā ruenga le malo le pisa a o le tolus fulmaltasi o avanoa whai ngā ruenga nei o lo avanoa e le ai nisi o tau aveina I le teimi nei. Ua whaamaunia mai le pulenga o le council e tolu se fulu lava la whaingo ngā luenga o le a fia I le toe whaatulanga ina o lana o whai ngā luenga. Ma e au fia ai manisi I tu langa sinia tau I le pulenga. Whaalia le whailotusi au hao le pisa a ia Fleur Fitzsimons e do tele iste ngata whai ngā luenga I whailotusi ai whapefo I la tau e tausia malai mo whanua o le council ai moise o au nanga tau whiso o ta inga ua whengai nei matu langa whaale tonu ona e ono wahea pe whaamuta ala tau ngā ruenga. Whautua ina ai le pisa a le pulenga o Wellington ina ia toe whaapawhala ia lea fuafuanga. Aena whailo mai le pulenga a mahea ia ni talanoanga matangata whai ngā ruenga o le a fia I le masina le nei ona whaia leo fuafuanga e fisosoni ai ia I la tau ia e sue nisi ngā ruenga e whai ngā ruenga ai I isi vaenga o le pulenga. Lipatia mai le pau o le tau e rent ai whale I te tono o New Zealand I se awha inga o pito I mawalalo I te tono le lua tausanga ua tua na I tu nei.
Whaelo mai le whanabo tonga o mata obu tau whanua ma whale le Real Estate New Zealand I lana upenga o vesota inga. Tolu pasene na pa uwai le tau e mautu tongi ai tangata I whale o isi le ua tu lai mai nei la o whainga ono se lau luas fulma le valu talai le vai aso whaatusa I le tūlanga sāiai I le tausanga ua tuanai. Nau pito I te le pa una iai I rents mo whale te tonu o tāulanga o le lau mua I Wellington e se fulma le tasi tesi valu pasene na pa uai I le tau o la tau whale. Ai o au kilani e lua tesi toru pasene ma le tu malo Canterbury e lua tesi ma le tasi pasene le pa u sa wha mauina ai. Pe tai o le tu malo Southland wha pe o West Coast na CTI rents o whale le ua oi nei I le lima se lau mole iwa ta lai le vai aso I le nāfo I vaianga o le tunu o. Whaale mai le whaatono le Real Estate New Zealand o Sarah Wood o tūlanga whainga tā tau le tamau ainga atoa mo le tūlanga ngā whatia e tangata o le maketi o whale o Masalomia o le mafuanga le nao le pa ue pei o na adi mai nei I ni isi vahenga o le tunu o. I le ai o Queenstown o whaatono ina I le whaamasinonga ia se landlord e do tongi se vanga tupe sili atu I le valus fulmaltasi afe tā la ini tangata e se lau se fulufitu sa mautu tongi ai I ona whale. O le nei tangata I ngō ia Conrad Joseph Kucha o ia ona kompania ta ua o le Rent Easy ma le Nice View Limited ia pu le whale valu e mautu tongi pe rent ai ia tangata. Mai na whaero mai le mtanga luenga o le Ambi o le wha o ia whale o boarding houses nei e soli tu la fono I le so ona fe o mai ai o tangata I tu tonu na amata su eina le mtanga luenga le nei li I ma ona whale ona o whai tionga mai nisi e mautu tongi ai I le whale tonu ma le leanga o ia whale. Pei tai e ui ina tele taimi na si ai le mtanga luenga ma la pata ia I le nei tangata a sa whaawo pea ona le usta ia tūlanga o le tūla whono. E whaase lau miliona tā la le tau o le wale le helikopter tasi o le tu aingo le Seahawk ia o le awha tau mai le malo New Zealand mai le United States o America mo le matanga luenga o le puipuinga po le defense. O whanga solo nei whasa o ta inga le wao malo I lua mo le whaatawina mai o ni helicopters se lima o le tu ainga le nei o le Seahawk e le malo o New Zealand I le tau a whai e lua piliona tā la. O le vaenga mo le nei o mea te tele o le awha alu ai e le malo New Zealand ia se vaenga tupe a whai e o I le se furu lua piliona tā la mo lona puipuinga I lalo le porkalame whaatatia le Defense Capability Plan. Pei taila ia atunga lunga o whailo mai le nei mata aupo ona e fōlinga e whaisi taunga tātele atu o ia waalele ua au mai ia New Zealand pe a fua I le tau e na o le valus furulua miliona tā lai le waalele tāsi na whaatau wai Australia ia lava I tu aingo helicopters mai le United States o America lata mai nei. Whaalia nisi e ta mai whaapitoa I mata aupo tau le puipuinga o se fuafuanga le leitele le whaatawina mai o ia wale le whau ai pau le wale tonu ona e na o le lima ai e le tele atu le a whai e iai le talitununga ana whaapea au maini wale le whau se walu pe siri atu mauti nolava e maua se pau e fua I la whainga e whau si ai maisi vaenga e au fi ai spare parts po o tonga au wale tausinga o ia wale le I le anga I atu I luma. Wa oma na whaero mai le minister le puipuinga New Zealand ia Judith Collins o wale le whauna I o le tu aingo le Seahawk o le a suia ai ia helicopters o le tu aingo le Sea Sprite ia o lo o ia nei ia le malo o New Zealand. O le tauna unga se suenga whau I le tu langa o le whaafoina o le whainga malo o New Zealand. Wātangi ai se si tanga le titi mo le parti le National ai pita ai e le lava lea e mawhai ai le whainga malo so whaatasi o loo iei nei o na whaavaina se whainga malo whau. O le suenga le nei e pei o na whaafoina le Taxpayers Union mo le Kuria I le vao lea so tolus fultasi o kurso ma lea so lua o se tema. Sa whaamauina I se si tanga e tasi tesi toru pasene mo le partia le National le ua o ai la tau I la whainga e tolus fultolu tesi ma le tasi pasene I le teimi nei.
O le partia le New Zealand First, na si tia le o tesi 3%, le o tula i mai ai le valu tesi ma le tasi pasene, ai o le partia le Act, na pa u le tasi tesi 1%, ma oine i le ono tesi ma le 5% i le taimi nei. O nei fwoi numela, e ma waino fua fa au popo e lua mo le National, ma ato aile la tau fast furu lua no fua i le parlemene, ai o le Act, e valu o la tau no fua o le a ave se ai. Ai tu mau pea i no fua e se furu o le parti a le New Zealand First. Wali e li mai la, o ta i ono se furu la fa inga o no fua i tu e lua o le maota, mai o se tūlanga e le mawha iai e le vaenga o ngā tonu o le tū tau matau, ona o lātou whaavaina se whainga mālo. O lo o tu mau peo na māurunga le langolango ina le au pālota o le pātia le leiba, le asa wha au popo le o tesi ma le 2%, ma o ai lātou i le tolu tesi ma le 8% i le taiminei. O le Greens, na wha au popo le o tesi 1%, le o ai i le se furu tesi ma le 5%, ai o le te Party Māori, na wha au popo le tasi tesi ma le tasi pasene, le o mawai le lātou wha tesi ma le 3% i le tū lango ina le au pālota. O nei la whainumela, o le a mawai no fua e whaasa furulua o le Labour, o le Greens e se furu ma le tolu, ai tu maupea le te Party Māori i le ono no fua i le tonu o le Maota. Whailo mai e James Ross o le Taxpayers Union, o se whaamanatu tāua le taunu unga o le suasuanga le nei mō le parti a le National. Na ia whaalia, o le whainga malo leo lo tu nei le foe na filfilia le au pālota e whai se fuafuanga i le taunga tāo le sui fuanga. Ai o mai i le taimi nei, e le aima se mea o mawhai na lātou whai e tau whesoa ni ai e tu umamaina le taunga tāo le tau le sui fuanga i le tonu o New Zealand. Ua whola le tai o le partia le New Zealand First wa wasa mana i o Winston Peters le whaamalo sia leo le Kiwi Saver ma si ti aisa o whanga i lea whaaputu ngā tūpe a tangata whai ngā ruenga whaapea ma kompani o na ngā ruenga i le fua e se 10%. O le nei wholwhalanga wa wasa mana ia sa whai e le whontanga wha le tūsanga le New Zealand First le ana whai e le ai o Palmerston North i le astona i Taluai. Na ia tā wai a whai e toi a whia le la tau pāti i seisi whai ngā malo o le atula i mai i New Zealand i le mai ai o le pāro le telo le tau sanga fau o le atau mwhai malo si ina ia whaatino lea fuafuanga. Whaalia Peters o le a whia i lea fuafuanga le whaititia lea o la whonga tutongi a company e fo i ai le tau whaapopo i le whaatino ina o swinga nei mō le Kiwi Saver. O le vai aso le nei, o lo whaatau i nailinga ngana su i whewhiloi ta ua o le Pigeon, a le tunu o Papua New Guinea, i te tonu o Aotearoa. O le autu mō Polokalame o lo whaangasoro ai le nei vai aso a toa, o lo una i ai le whaasauina lea ma le whaolo leina o le ngana Pigeon po le Tok Pigeon, a toa ai matu maanganu o a Papua New Guinea. O le nei atunu tele o le Pasifika e siri atu le valu se lau fitus fulu lima le au whainga o ngana SS e tau te Tala ma whaonga ina e ona tangata. Mai ua mautinoa, o le atunu ua pito i mao ai lea i le tele ma le SS e ona ngana i to tonu o le Pasifika a toa. O le teimi nei petusa ma le awhi lua se lau le au whainga o tangata mai Papua New Guinea ia ua nofo maunei ma wha mautu i to tonu o New Zealand. E tu sai se lipoti mai le ofisa wha mau mawina fuainu mera le malo. Sa whailo mai fuailo mtanga luenga o tangata Pasifika, o le ngangana Pigeon po le Tok Pigeon, o le ngangana aloa ia lea, ma le ngangana au tū, e wheso o tai ai le sidi atu i le valu se lau, o i tu a inga SS o tangata, maanga nuu, a le atu nuu le nei o Papua New Guinea. O New Caledonia, le ua whaamānia mai e tali mālo i lona sifuma le whao whaaringa tele o ata ma tū maanga nuu o le Pasifika i le tausanga e lua awhe lua sifuru walu. Na whaamautuina le fufuanga i na ua mai ani whontanga sa soo sa whaia i le no fuanga tūru tonu o le komisi o le Pasifika i le ai o no mea a le komiti whaafoe o ata maanga nuu o le Pasifika ma minsta o ngā nuu o le Pasifika i le vai aso na tenei.
o le whaaringa taruai nei o tū o ata ma tū whapea manganu o le Pasifika na whaia le i Hawaii i le masino iuni o le lua awhi lua sfurwha e le i awai ia ni sui mai New Caledonia o na ovevesi ma whaalawelawe na tū lai mai ai le nā teimi i o na loto i whale ai o le tausanga i lua awhi o lo ngata mai ai o na whaia i New Caledonia i le whaalinga tele nei le Pasifika e au fia umai le atu Melanesia, Micronesia, ai whaapea ma le atu Polynesia. E siri atu i le ono awhi lima se lau la whainga tangata na awai i se solo de te e whaasanga i le whala au whaasaina o le aisa i le taunu o whalani Polynesia po o Tahiti i le whae unga le vai aso na te nei o le nganga o lea solo de te e whaailo ai whalau i tele le matua te ena o le whaateleina pēr o le whaongaina o le methamphetamine i lea vaenga o le Pasifika. E le ngata ina ua tele mea ua whaalenga ina ai ua sile atu i le tolus funuafe le au whainga o tangata ua whapea o na pangati ai e au fia ai matau maiti. I le taunsanga o le ipo le laulangi la kapia tamai tai ua ave aisitasi o wingi a le Black Ferns a New Zealand o le tamai tai leo Braxton Sorensen McKee ma teine ta alo ua aisi lia o lea taunsanga a o whaanga solo ai i Engelani. O le manu malo ai o New Zealand ia ai alani le vaveao le sangofua e tolu i si koha le nei tamai tai tala vau na mawai i ai e fase fudu le Black Ferns i le lea ai alani. Tamai taile nei Braxton Sorensen McKee e na o le sfuruwaru tu sanga le matua mai o le teimi nei ua ono lea whai o na sikoa ma ai whahanga i le pou na owa tu lai mai ai ua o i le tolu sfuru ma le valu o na ai a o lea whaatoa umata alonga o pool games o lea ta amilo sanga. O le vaenga lai so ai nei quarterfinals o le a ta alo ai le awa New Zealand ma le awa a Felika Saute i le vaveao o le asa asau nei. Whaiunga le nāle nei vaenga o telefou.